Dugo nije bilo Cinemanije. Nadam se da ste se vi poželili gledati isto kao što smo mi je poželili se praviti. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Šta je to Cinemanija? Cinemanija je video blog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i neaktuelnim filmovima. Sinoć sam gledao film The Cabin in the Woods, odnosno Vikendica u šumi, Drewa Goddarda. Drew Goddard napisao je serije poput Lost, Buffy, Angel, a također je napisao film Cloverfield. Ovo mu je prvijenac kao režiser. U glavnim ulogama su igrali Kristen Connolly, Jesse Williams, Anna Hutchinson, Fran Kranz, te Chris Hemsworth, kojeg ste također mogli gledati u našoj recenziji filma Thor. Sporedne uloge solidno su odradili Richard Jenkins te Bradley Whitford. Grupa momaka i djevojaka putuju na vikendicu u šumi. Oni su željni provoda, ali ubrzo će se boriti za svoje vlastite živote. Znam, nimalo originalan plot, režiser ovdje se nije potrudio i ovo ste gledali već 30-40 puta. Međutim, ovaj film je pun twistova, nevjerovatni i 100% originalni. Bez obzira što sam prvi pola sata proveo uz neki osjećaj deja vu-a, odnosno da sam ovo već gledao, režiser je ovdje ubacio neke segmente koje su mene zabezeknuli. Jako originalno. Za Cabin in the Woods bi se moglo reći da je klasični tinejdžerski thriller, međutim sa izvanrednom podlogom i super twistom koji će vas zapanjiti dok gledate. Osim priče, meni se u ovome filmu svidjela scenografija i kostimi. Ovdje stvarno imate šta za vidjeti. Moja ocjena ovome filmu je 84% i ovaj film preporučujem čiste savjesti, pogotovo vama koji volite thriller horore. Eto, to bi bilo to. Nemojte se zaboraviti pretplatiti besplatno na Cinemaniju kako bi ostali ažurirani sa novim epizodama koje izlaze svakog drugog četvrtka. Također posjetite naš YouTube kanal Cinemanija Vlog na kojem sam trenutno krenuo da pravim tutoriale o snimanju videoklipova. Pozdrav svima i do sljedeće epizode. Ćao!